Hak panikong do ngarap kajing sukya kemersim. Namar kini ki kijingja. Ngakuan pan mau ya gitu gilai teli ki kenhun. Kapaningkong ni kenhun. Kaba pelong ya ki banja. Kaba ni kenhun. Kaba ki petkai ya kijingja. Kabalai ni kenhun. Kimtip ke kabalaja. Ngan keli dah dia. Bat ngan keliru ik parano ngelam jong ka VPP mano na preng nakini kilai kinhun hakano kabamangi ngiha langiha pa kanhun ka banikong ka pelong ki banja nangiha pa kanhun ka baar ka bangi petkai ki jingja nangiha pa kanhun ka balai ka bangem tip ka balaja mangits kem makipai ba jong constituency ka bangami khmat lemba 17 North Long constituency kaba kentup lang ya kini ki arteli ki MDC kawai ka Mokhar Panthor constituency bar ka baar ka 19 Jiao constituency 19 Jiao constituency ngalong ki por berlit bangla sim karai bangan susngap hendrai pat abang perkhat abang puson kamai jingsuk ya kamai jingyo thia nga namar ka jingsisha ka don hapo jonga hadir mula perkhat mula kelatia keladem ngasngu baka penrem yang asimat nomor kadon ke jingong baka jing sngap kadai ke jing menjur silent is consent de lor ta kanong rim ngapai biang seketin jong blay kebapen ken mau baka don kapor yaki ki baro kapor ka bangin kren bar kapor ka bangin sngap tengah sngu ban pen mau ka klemat ka bangarung ban penyesno na dia siya kaseng VPP ngong baka no jing sngot tiang tangga kerteng kalapen no lupa ya ka mansia mo jonga kataga kerteng jongka ka voice of the people party mana perkhat baka ka voice of the people party hendai halor kini ki jingja paro nganut panong nganut pan pecisan mangadon hapo kadai ka voice of someone kaba baro upai ba unsa tip ya gajing sisa baro tenrei kane ka bangile ngiwan hakmat jong phi media sapi pai ba kamut ban pensothu bakla ya phi kamut ban yalam bakla ya phi kamut ban pen klumar jengmut ya phi ngimdoni ngidon bit thik kajing themu jingi kalong bakhoi kababa kabangin ya bit na ka banta sata ka thong binyalam ban pen kladur ya gari bargajai pen riu jungi ban pen kladur ban pen scam ban pen bhapat ya ka ban kham tam ban pen wandor pat shaki ki baba bachu bakham ba shu pai ba bi ngada ba chi sokhya ka man sim ngamla ban chu sngap kumla pen pau kiru rang ba kadai ga ji sisa ba hadin menglayok ka phone call hadin mengekendu ki brio habaya tho habaya brio bat halanti singkin yang aku no mikmat kiwan hayeng ki ongen le kumno ngin rai kumno kidon kini ki bang aku apan pau pi kidai ki nong kersan berhem mensiam jong prak nomor kidon ke jingkermen badai tang hau prak ngina non rai ke jingkela ngamsok ke mensiam nomor kidon bong ba ngin let no ska UDP ngin let no kongres ngin no tap bot shu lani ngin let no kanota ngasngo ba ka ka kamram jonga ka kamram jongi lang baro bat ka deiti bat ka jikir clear ngihap banuan sipi kong pai ba ngakuan pen mau ba ka baca ka ba laja ka dei hapo constituency ka jonga ka banga ngade pan persya hakmat ka sisi bang adab ong yiki ba ka ba pipirai nganong la ban menjur ba ka ba persya apo ngan persya sabar namar ngan sngol dia ada ngamle kumta nga semua pen mau tu kentin bong ba coward dies many times before that ureu kau put wada biap bonsin shoban mat ya kejingya pasisha ngan pen mau haki por kisnem bralit haki taki profesor badan borom ngadap ong iki nomor kini jengket at mentala borok sistem hadin ba ngila job ya ke amalia dengan sukun ngadai ubreu biasa bat ngayai ne apa yang kita kejingele apa yang kita jekun nama ngaken mau bit ya ki pai ba ki bale jit nga
kelampen ketram kiba jit nga omnam tak jemen toy jo kismet kanu kiba it bathoy kiba chabar konstituensi bradon ka vote kiba don ka jing it ka jinget ka jing shania par ka jing kermen hanga kumno mikmat kumno wan shet kalai ki kawan ka jing tenra enga habang atia ngade mom don jaka ka kentin kawan na shandet ka bong mame lada metip yu jing shisha ban met ngap yu jing sha men bam yu jing perem de mat kadao ngasngo bangadi ban wan shapi kung pai ba kamut bahkan ni ka bangin wan bai thu ipi bang na isi ba arden dan isi ya ka VPP kung mga laong yapi barkidi ki parlok ru umday bangin mi no na upra ngino mi no upra namar upra ingit umday ujong no upra uday jong ki pai pa stang de ki pai ba ki be ingi kata ngin haban mi ndai nginom priang pat da kombai pat ngaku an pun pau yapi ya kani na ma supia pra kamersiam de mat kada pen kan mau ya ka jingja hapo konstituensi ki jonga ngalaya le ka constitution henry nga ong yaki ngam sim persya yaki ki candidate ka bapi pirajit wala dagim don benta hakata ka jing bakla ha ka jing jet ka jong pi ha ka jing decide ka jong pi henry ngin siam lang ya kata ka jing bakla ka jong pi ban pen baha par ka jat pen rio henry i dr batskem bodon burom i pen sutu bakla pai ba nei pio da ka bor ngadon hang ni ba ngakren menta ka mau pai ba lamba ka video with my responsibility and authority ban persyai nreng ngadon ke perkhat atau por next day ka bay Dr. Batskem da bobrong ila kren pop media perstu baklai pai ba ngadon tangkawi kabangan bu khamat jungi step down naga jinglong member jongka state election committee lani patma namar ke jing pen sutu bakla ke jongpi piong banga khampuli constitution ngamdong kaban puli constitution ngaklam bakla na constitution mapi bathau constitution but mapi bapen ken pat constitution aku ban keren da ka basai piong bawa del bot ukham puli constitution uya light na constitution lada dong kam ki jing penong kam jing dong kam pen baha la penonra in the form of amendment kadai Dr. Baskam nok kam penikai skulinga ngalalong no mikmat khat news nem ngaku ban keren pi dak basai badai mapi bopen kenya constitution ya ka iga basuit ya pi ya ka iga bopen biang ya pi ka biang ya ka badai kiwei kam dei ya ka badai kiwei di go bakla ka badai ki jong pi ka dei badai do ngaku ban pen pau lembaga article 5 rules 3 sub rule 3 kani ka keren sai ha ka widai kumno ban ha ka widai bat ki candidate ki bangi de ban pha lembaga circle nani di ban pha lembaga constituency ngina de bande la jong kamram ngakhlem bypass ngakhlem penkain ndai piong bat hanaba ngala bakla na constitution kani ko ongumno the circle shall forward names of all the candidates to the district election committee and the election committee of the district shall forward all the names of such candidates with its recommendation to the state election committee. Kam data constituency committee ko recommend yakini ki candidate na po ka 19 Jaw constituency but ka 18 Penthor Mokhar constituency. Mga rukum emali ngala recommend on top of that. Halor jog recommendation jong ka constituency committee ngala recommend ruma but ki jing recommend jong ka long basay. Mga ak jing start jong ka election jong state election committee jong ka CEC banjit yaki brio ki kensa item bat ki badai tam lega ba snow pala pa ba umpat juja ko ya poko partai hapo ki election hakinu ki election laneno no party umpat juja ko bau ba apply na po jayao and declare pat na po mokhar kadai tanah kada ba fimla ba pen jubab ya kata ka jingkeli jong ba ka ega procedure jong ka party kabayo brio bangi recommend na po jayao pi declare na po mokhar pi persang ban hit around the bush ban persutu baklai pai ba ndai ngakuat pen pau tang ni koi 4 judon kot ban 4 juja kot hei ga judon nak partai ban tho exam apo DSC ban declare pat apo MPSC la judon mo po partai hei judon po partai ban yete songkurim ban don ka engagement ban kiwei
nrei ya ka wedding nani ka je tho pat sekiwei kata ka bamla pan priang ka jatang hapo VPP hatu katangan sengap kipai ba na bro artery constituency na pentor ba na mau prem ki ong weu MLA boleh bastat ujob tang arsin u persamaan warna brio na po pentor siapo mokhar o na po pentor siapo jiao 19 jiao constituency ko bahap ka jiao mau prem baru persamaan warna apa na po mau prem siapo mokhar pentor kandi ka bamla panlong ngadap ong baraki profesor baron brom ngadap ong ki pot balit la fi bakla ki MDC kandi ka jing sedang bat mentah ma pihi bakot ya kani kejing per jemut kejing ya klum kejing pen klumar jemut demat kadau ngakwa bapen pau ba Dr. Batskem baton brom hatu fi bakla ma phine nga bakla manga pai ba bishar kani ngam sim don nang ne khmat ban pen kesan ledi de ban pen remeki ndai tamban bet yodo sembai jong kejing pen sutu sapi ki pai ba lagi mio ya sispa nak sispa nginio bet sanpo nak sispa bagi pai ba hani badim ki pai ini ke video kin sedang man perkhat kinumla ban sulit cakap tap election nak jing songsit lagi kuat nak ba fi duai ba fi puson bat pen sa simpat ya karai nomor karai ko pisim pen hapan keno ma pi la dia ngimna ni ei ban kan thoi ko party nomor lapan khai ko party lembaga mayan blai lembaga por ka ya jong blai nginumla ban dia kai nginumla ban pendokam bakla ya ka voice of the people party mengi do dang ni pila ban penokam yangi henry nginum sya dari leiru ban penokam bakla ya ka party ka sur ka party jong pai ba nganoi pila ka pasai ba kat bang anang don bat kat bang inang don lang bat ka VPP pai ba tangkawi ka assurance ngai kat bagi patnut ban be yangi napo ka party nginai kawi ka assurance badalilei kata ka nong remblay ka buju penokam kata ka clean politics buju penokam kata ban wipe out ya ka favoritism nepotism ban end up ya ka high level attitude nginum aila dalileiru namar ka jingja jong ka selection of candidate MDC candidate kadai ka favoritism ka baja po jiao ka baja po mulai bat kumta terterngin sa puli ya ka ngako an pau umdei mama Dr. Batskem Barden nak baburong kum presiden umdai mga balik chua sapo ka media balik banya thu ikam yeng dai ma phi bam simla burong yang aku memeli ubadai wei pat ubenta jong ka VPP ngalong ha ka singi spotrik bat chua namar khatsan tarik ngan khot ya ka meeting jong constituency committee bar hane ka singi da kirai ka boyong ni kirai ka bali ngan kershan be ngan pen scam be namar ngam don favoritism hapo ka jingim ka jonga ngadon bitang ka nongrim Henry kay ka pau pat nakaliang jong pi pat fi bulldoze pi apply da kata ka high level attitude ka bangamna pan siya nomor yanga lakha bangan nong lai lut bangan keren lai lut bangan perta lai lut bat bangan trai lai lut temar ka daw ngakuat pan pau nakaliang jong i jong pi nga trai pen priang baka ngimong ipi ba pen parma pe ni kicing bakla ngi skwa ipi la kadi ka sur jong upai ba ada ketika pure voice of the people long slur hadim jong ni ke video bangi penbi long slur ni dang don kapor bangin ai nak batai jong pi bai ba dang ap community ya ke jesu bar ke je pa ngin kloi ban ma ban klet no la da pi kloi ban ong bangi la pedang kini ki kerom keram kimi namar kejing don kejing le thormor jong ka party bat ngi nur ban ngi ai ru ta assurance bat ngin le hak ta kalenti ngko pat mau ban pen pau kindiat kay ko baca dawo boromi pipat ba nomor Dr. Batskem la pen pau ba no MP MLA MDC can have any say halor ki MDC candidate kadai kejing sisa tamo ba pipat hawa pipen ka hawa pitau ka an subah penteri kami ka an ngarang keli gani po CC hakmat jong baro ki badon ba hakmat jong pi pai ba lemba media bala ka long sya kunta bakam mdon pat kiwei pat bakam halor jong ka state election committee te jayu pat apo nongkrem balai tang wei candidate umi hatu kani kam ka favoritism marsin perskam but marsin declare
Hadu kamai la chui kiwi la contradict daladi kum presiden barang ba juong baki bon ba kiba pan tiket no pra boleh jayu pon nong krem tang wei pat upan hatu kata kam di favoritism nyap keren ni jing sha namar nganget waktien ko ong ba jing shisha kan penmong bar kanum dei taman penmong kan plat lun ngala je di kalenti taman penmong ngam sim la keren jing sha penmong ai tei ba mong kin mong nrei tang ko wei kalong ka jing shisha nga kalong tang ka jing shisha kan plat lun jayu how wede MDC jong kan not juai ngan poi siya kata kabenta ngatip o pensadon ki kentien ki ba pensang ban defend ni dia nrei ean nga keren ki jing sha ngaken mau tu ki por bang ada declare la dia bangan rung sya ka seng pra la bus borok we gari kasi jantia ndi dang la ong pat la no pen pediang yang pen welcome yang pen receive yang siapo ka seng pra nrei ka ba so thamula ka bang so baki ong pihak pan resign chua namar baka parti kalong ko bokhoy nga I always believe in letter and spirit mnei ta kaktien ngam sutra bercu preach nga sutunat uban practice ten mar kadau jayu yang show pandrung yung ha resign tengah la resign nga buro me parti nga res ye jigim chunga hapreng maile barki ki bapun ba kita ki high rank person mnei ta ki high rank person ki kropati nga res ye dia lejayu mentah sisnam ngadi ubri ubaya sya ko ngadi ubri ubaya ne le mentangi I jing sya buwai na perengki MDC ubralit na ko parti su parti but uklam resign tanah parti tanah parti uklam resign part kum MDC don ayu ke ke JPR pereng badal bot nong rum but UMDC jong not chilong ngako mengu not juai not juai ba Andrew Sulai don ayu shalender ngaku bantep atau kani gadai kata kanong remblay atau kani gadai ka clean politics atau kani gadai ba fin wipe out ya favoritism but nepotism atau kani gadai ba fin end up ya kata ka high level attitude nganum pedang ba nganiale hiru ka bang nadon pok VP nganum ailat bukan penuh kambakla yau pai pa nomor ingat habo ong kasur upai ba kadi kasur jong blay ngingla de pendap ya ka kamram hakmat jong piu pai ba bangadap ruban pendap ka kamram hakmat uplay ngimting ngimrit ban keren ya ka jing sisa aku apan pau ban pensyai kidon ki ong po social media hana bai ba dal bot nong room ipen kelumar kumni namar ba imyo idang yakun nam tan penyo tiket i lok jonga ka de ka bamla ban long bamla ban priang batang ublay ubatip iki baro lada kalong siya kumta mapikom kipay ba pan ya ka application joylok jama berada ban tap spok state election committee hangta ta kanum la shu bangan ri ngamla shu ban thok ngamla thu shu ban jeler hakmat jong pipay ba tiga kuar ban pensai kata ka bang juong ba mana kiren san election ga juong before I change my principle or my ideology I will quit politics kata dia ma kuat pen power ko basai nomor ta daw nganumi no pra kubangalong bangan rung sa parti kabanganong kwa ban misyo kasyong hakaray ki jongki namar ki ong ba ya ka kam jong ba dal bot nong rum en saya keren indradap MDC balay piti ang keren menta balay film don por wanom ri tengen nak jibam don por kabakam koridor menta ka di keren desuk bangila balik cupat ba da kowe kasur kowe kejemut bat kowe karay kajing keli menta kalong kumni kani ka pau syai kedar babi kuat tahun pendong kam yang nam tak aja mentoy jong no re jong no em ngano maila ngam de urang ru politics menen ngadon khat nyu senam haka politics haka feel of politics ada ngakhen ru barung politics la arpo senam la arpsan senam henrei ngasongo yu pai ba ban ngadon ki jingit ku baskem bo pai ba unum sha pen stu bakla pai ba namar ngi ku aplat bapi pinum kulmar ke jemut perkat na bawa bangkan basai son penkut ngamdol ke jing shun ngamdol ke jing isi ngirang kemilinti barna jukran berbor hamana kirin san election bangil scam menta ngisong sngai menta amde bungi tong politician mde tang noilam joko VP ngila yo ru ya kapan i bergut bernget ya nong elam uban long nong elam jong kacai benriu ka pateng ka panangwan ti henrei ngoi pitang ni kowe ban sai pat ba
Nganum keren siya gipad ba na mga adap kular na markipan tut kipan mong kipan kinyobeng yo pay ba oblajiet yang kum MDC man syaba kum MLA man ta nakabaki yailat don ayu sendet belay hap na yailat kadon kay kaba hadukan no kata kaba pelong ya pipi hap man yailat na kum MLA tang ban ya keren ta man selok ru ngampat ju elam bakla bat ngam num syahiru banyalam bakla namar ka politics kadika sendur joble kam ta mo bagitip ni ka voice of the people kadika sur jompai ba ka bamudru kadika sur joble namar ka daw haswan penkut aku pan kan mau hani ki kindat si nilai ko mo ong ha basrang juli ka video mapan kan mau ba ngadap rai kut bangan samjar nilai ngamla ban syapan namar na keleng saudong ki phone ba kiwan bani kenduk ko bela keren lang ki parang ba ki bodon lang hani ka por but kam tam yani ka constituency artli ka bang lami khmat mensyua kum MDC na 19 Jiao constituency but menta kum MLA 17 North Chlong constituency ki baya kata lang berkini ki artli constituency mokhar pentor but ka Jiao mo prem unum don bala manun persap ndai ko mangala keren ru ha ka wei na ka jalang jong ka seng samla hapo mission dorbar shnong ngala keren bapai ba ha ka bede bani ka MDC khatam di ki artli constituency ngan sakren tede marta daw kam tam yang ngalapan song door hari ni kindat si ha ka bedai bat ki clippings ka bala pen lamba ki YouTube bo per ka bedai ka 2 years ago Arsenal balalit no ki pen kala pat saka 2 hours ago nani 2 days ago tede halo ta kanong rim ka pen klumari upay ba barki ngai po comments baki ong badal bot pidi khun charanga kemi pila kloy bane suk pila kloy bane don lang Nrai pai ba ngam kwa ba manuru banyalam bakla ya pi pai ba nani mangaru dan asap jaru kalong bay dan patan bak ta jelam bakla dia mat kadaw ngong bakini kidei ki bamdei sisa nginang don hapreng kejing sating ban penbe ite kerum kerang nrai ka bol menta ka decision karai kadai ha parti baru tu tinrai nakaliang jungi ni sudai bangin one part semba lembaga media sapi ki pai ba pentip ya jing sama ko apa kan mauru ya ke ga bayong ba strong haka last moment kabali ka scrutiny ban bishar ya te candidate adin ba ban file nomination ngatrai baro ngi lembag YouTube lembag social media ngamdal jik persya sa sisi nga panpau ya gino ki candidate nagani ka constituency kabahap lang kamukhar pentor bat ka Jiao mo prem ngamdan kanu ka jing persya yete candidate nrai nga ko ang pagkren nagabasay banga persya jury ka procedure jong ka party namar ki kren da kumway ki le da kumway di ba ka ngas ko atong persya kinda de kami nakasentur jong iba strong ibalik candidate jong ka 18 mokhar pentor bayong ba ilabu ka application hangtay hagaway day bat ka mokhar pentor kajing kali mata hawa piyay na po 17 North constituency hawang i-recommend ya karteng ki jong pi obri ka Jiao ban mo prem piyay na ba constituency committee la recommend ki member ngala recommend mga ko memali bat pen scam ni kata ndek ba suling ngo pat na po ka Jiao ko bang i-recommend ya pi i ba Donsil Chen ilalit direct sa post ya klamya lemba constituency ka bunker ka ba constitution kong bari banyat lemba ka lembak units, lembak circle, lembak constituency, nging ladap, ban padap kamram, kabasulingo pat balay piyay, lendat pat, klam da pentip constituency, kapta ba bangadon, mga kumbur representative. Ti kawan, kajing bakla pat sa kanilang jay basrong, lapan manapat na po, mokhar pat pentor. Kaniru kalong yailat bas ibastrong, direct sa post yun. Klam da yailat lembak constituency committee, nga keren kani bansay lam ki para member baro. Jong 17 North constituency bahap ini ki artli ki constituency ngam ko apa le persya lo jong party kam tam mari kapor kabaki pai ba but ndai pen kre election ndai kadai tam namar kajing violate ki nongelam ki bakhli ya ka constitution ya ka procedure de martadaw ngayang persya tengah ko pen pau bo pai ba nuksai ba strong balai pisai hadu mentana de ka scrutiny anu nadep ka scrutiny Bafi apply artli ke tiket. Bila man apply, bro, life hotuli
ki constituency ka constitution ka sya nai tamba pinyo apat tangkawai ka constituency nimdal jikangi kata nai ka basulingo apat kalong balay pihaban ya dandel balay hapan buri kani ngam ong bagadi ka policy jong ka party kani nga kren shy bit bagadi ka conspiracy purely conspiracy kaumut ba kabadai ka jingesala salidat nangaku memeli jong ka constituency 17 not tengah kuat pensai ita aku aruban keren ya kawai ka banta hawang keren yang di kejing syai hawang keren ya yang di ka banta ban ai kejing syai supai pa ban keren di kejing sisa ku mangalong yapi ngila pelong ila dia ku musembai ubarayak mut ngila kendu ila dia kabamut larang ada bandu ya tiket naga party nani lakadai bopai ba unumon syu nani umsanya asyu yang ah hakipor kisi barangwan compare nrei ke jingsisha kanongrin kadai banyan barkadi banong kabaskan dia markada ngakuat pen pawe pi banganum compromise yaki ki ibaro tanah kadau jong tiket tanah kadau jong kata ka position ke jong abanong Wemeli lani mentah ani kipor ki bansawan barkabakur ngakuat pen kenmau tangani kowe wala pring ni ke PR jembut yang klaim kha mangan shet kala ban ngam judani ro ban hikai na kayeng kesem ban shet kala henry kalong tang di kowe manga bat kayeng kesem ngenai ke cingkersan bapura yo pra na kani ka constituency hani ke MDC lega bakwa ban keren syai kedar nam kwa banyalam bakla pada piu pai ba namar kamon kadai happy simet namar kadau ong ye pi tang di kowe kum ukupa jo ka constituency pilang don kapor duai puson bat bishar bat habakadu pensala ban sim ya karai tang kata ka mga kuwa ban kentui pai ba namar kalian jonga kum mga penpau banganum kuwa ban sim banta ban di constituency o bat kani ka MDC kum mga penpau po ka CC kum mga penpau ro po ka media ki por balit namar ka jingle sideline jong ka party yang aku memilih namat kadau ngakuat penpau bang ngakuat penlong ya kata kejing sisa bang nongrim kabanyeng scam baki noelam jong ka party kidai ban realize ya kejing bakla maka ni kamdai ta ka mistake kadai ka blunder mistake jong ka party baru kowe kulishpon